Mwaramutse neza abadukurikiye hano kuri Burundi News TV, twizere ko mwaramutse neza ndetse mukomeje no kugira ibihe byiza, kubakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Munyemerere turebere hamwe amakuru agezweho muri kino gitondo, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru agendanye n'ibikomeje guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo birumvikana ko imboni zacu tugiye kuzerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi mu gitondo cyo ku cyumweru rero, turi ku itariki ya 22 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka w'2025. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Hanyuma rero munyemerere by'umwihariko mbabwire yuko imirwano ikomeje kubura hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Amakuru atugera havuga yuko umutwe wa 23 ukomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko ingabo z'u Burundi, abazayo ndetse na FARDC bakomeje kwataka ibirindiro byabo cyane cyane berekeza mu bice bya Bukavu ndetse na za Kavumu. Aya makuru kandi akomeje kutugera ashimangira yuko ibirindiro bya M23 bikomeje gusatirwa mu buryo budasanzwe, ku buryo hari ibyago byinshi by'uko bashobora kuba batakaza cyane cyane ibigendanye n'ibice bakomeje kugenzura no muri Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa yuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje gutanga ibikoresho bya gisirikare. Nk'ubu tuvugana ku munsi w'ejo, ikinyamakuru cya African Intelligence cyatangaje neza yuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zahawe ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare, birimo ibifaru bisanzwe bikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibifaru bidatorwa n'amasasu nk'uko bigaragara. Ni zimwe mu ntwaro kugeza amagingo aya ngaya rero ubona yuko zigezweho ndetse zishobora kwifashishwa, ndetse ngo intumbero yazo nuko zigeza mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23 kugira ngo babashe kuba bayambura nyine ibyo bice bifashishije izo ntwaro. Amakuru kandi akomeza kugenda tugeraho nanone ajyana n'ibindi bikorwa bikomeje kugenda bigaragara, cyane cyane bigendanye n'uburyo ingabo z'u Burundi no mu bindi bice ubona yuko zikomeje kwisuganya. Bivugwa yuko yaba ingabo z'u Burundi zisa n'izongerewe ingufu, iza FARDC nazo zikaba zikomeje kongererwa ingufu, ibikomeje gutuma intambara ikomeje gufata indi ntera. Reka turebere hamwe ibikomeje kwera muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe ibirindiro bya M23 bikomeje gusatirirwa, ariko nanone ku rundi ruhande hakaba hakomeje kuvugwa yuko M23 nayo ishaka kwigarurira uyu mujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Bya bihagaze bite? Ese biteye bite? Amakuru akomeje kugenda avugwa na ayahe? Ndaza no kukuganiriza kuri inkuru icukumbuye cyane ya African Intelligence igendanye no kuba rero hari amakuru avuga yuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje guhabwa ibikoresho bya gisirikare. Ubwo rero ni ibikoresho ubona yuko bigendanye no kuba by'umwihariko ari bigezweho bigendanye n'izo ntwaro zo mu bwoko bw'ibifari. Ikaze kuri mwebwe mwese, nizere ko mwaramutse neza abadukurikiye bari nga mu Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari, abari bwota amasimbi, mwese twizere ko mwaramutse neza ndetse mukomeje no kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma reka mbabwire ngo rwose abakomeje kubana natwe by'umwihariko mbashimire, mbasabe no gukomeza gukanda subscribe. Rwose niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5. Nyemera rero amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko tuyahere hano muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rumaze iminsi ruba rero n'urugamba ubona yuko rutigeze rworohera umutwe wa M23 byanze bikunze, kuko kugeza ubu ngubu ubona yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kwaturana ndetse zikomeje kwacana umuriro. Amakuru atugera rero akomeza gushimangira ndetse anagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ifatira intera mu buryo bukomeye cyane, kuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'Abarundi bakomeje gufata intego ndetse bakaba bakomeje kurwana berekeza amaso ku birindiro by'umutwe wa M23, cyane cyane bakaba barimo no gushaka gufata ibice nka za Uvira ndetse na za Bukavu, nkuko bakaba bashaka gufata za Bukavu ndetse bakaba bakomeje no kurwana no kurinda uyu mujyi wa Uvira. Izi ntambara nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa mu mavideo akomeje kujya ahagaragara, zerekana uburyo rero uyu mutwe wa M23 ukomeje kugorwa. Nk'ubu mu kanya hari video imaze kujya ahagaragara yerekana uburyo ibirindiro byabo byano muri Kivu y'Amajyepfo byamaze gutwikwa, ubwo bari bamaze kubivamo rero bagasiga babitwitse bagakomeza guhunga. Amakuru atugeraho ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, ubona yuko ari intambara iteye ubwoba, ari intambara ikomeje gufata indi ntera. Nyamara iyi ntambara ikomeje kuba mu gihe ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje gushakisha uburyo rero haboneka amahoro n'ituze, ndetse benshi makurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.